Life and Style. Hi viewers, this is your host Dinah and you are watching Life and Style. Ngasigi Life and Style gi episode ta ikoi gi team na laizariba mafam asi Khuman Lampak ta laiba Mira the beauty store hariba mafam asidani. So guys, ngasigi episode asida hariba beauty store asina piriba mapung oiba services sing adu kari kari no haibado ikoi pulap khangminasi. So guys, stay tuned. Mira the beauty store asigi honor Laurembam Yai Fabibu aikoi show Life and Style asida taram nokchari. Thank you so much and welcome to Mira the beauty store. Thank you. Ihan hanbada ma'am Yai Fabidagi khangjan English haiba store ase koina tajaba matamda top pa service ama pi haidana koina tajai home beauty services haiba tare. Masigi matang sada maruiba servicing pi base kari kari no haibado thambi. Thank you. Hoziki matamse like it's like fast-paced world ko hoziki matamsida it's all about comfort and convenience. Hoziki matamsida mi loina mathau loina chinai nupi sing adudagi mainly khoigi nupi oibi mi haidi moise thokpa pharak taba khopa yawi like aduda khoina moigi doorstep ta moigi mayum makta da chatlaga akoina grooming services se moigi yumda magi comfort zone do da pibiba adune koina tokjari se sina kari benefit lege haibada masagi magi time so save tore hangat handa chatpagi timing save tore adudagi mangonda akoigi beautician sina chatlabani na yamna akoigi kai haini moigi like moida undivided attention phange hai tare haidi in case mana mafam amada chataragadi mangonda athuba ama kano toleni mana yumgi comfort zone do da leiba taradi magi undivided attention magi antana tongninga mana tongninga haidi khoina service to the sam kakpadabu oiro like body spa dabu oiro like facial dabu oiro ko adudi mangonda undivided attention from the beautician adu su phange hai tare maina ngasagi home beauty services sing sida koktagi na khong phawbagi beauty care loimak pidoini maroina mapung oiba servicing se kai oidoini huziki haizagi bodo dainana like from head to toe di udum oidoini like from simple haircut threading facial body spa massages adagi hair coloring hair straightening see me am se loina lakani pedicure manicure bleach waxing everything included yam nuaise mayam na su yam na pamgadaba service pibiri bani hariba stores na hausti matam su yamna khoigi mase loi ayamba mi se loi chinaraba ngaktani na parlor lakpagi khudong cha daba kaya su lai yam nuaise khangjan english se mathangi question oina hariba koi Mira the beauty store se karam kanda setup tawkhibano mafam asida dum already hanadagi leiba oibra haibana singba maroiba beauty store se gi matang da thambi. Mira the beauty store khoina start tawjarakhiba se November 2017 dagi akoi just as a store we start tawgibane. What kind of a store? Koi cosmetic store. Cosmetics sida khoina branded cosmetics khoigi like adusu purpose ama legi khoigi nupi khoi like mayam loina mapanda laina ra bangatani adaidu da product ama yeningba matamda Manipur da branded products cosmetics phangba leihide mafamda akhoi su kaigumba cosmetic ama laining taragadi mapanda chatlaga akhoi adudagi oina leiraga lakshagi adugi purpose to achieve tawna gine na aina brand mari thamjaraga khoina cosmetic ki store oina hangjagiba hai tare ko plus akoina adugi mathakta like bags su khoigi accessory amane nupi amagidi adoida branded bags phajaba laitabagi adumaina khoina Baggett haiba brand ama khoina authorized outlet
for Northeast after Guwahati hai tare ko adu masu khoina oizaraga beauty store oina hanghiba ko again perfumes everything hadi grooming amada changba pochai sing se branded products sing se phangdabado phanghanna bagi damakta mirror the beauty store haina setup tawgiba akoina setup tawgiba na Khuyathong bazar da ko then store se setup tawra matungda aigi hadi miyoi ba haibasiti ko hadi pain ba naidi ko aduna kai haini more than a store ama pamkiba ado already in the market Manipur gi market tadi mayam parlor dhama ama leire ko ado aina pamkhri se khoigi purpose ama hadi kari purpose no habi no pi oibi singi is hamak so isu mauni na akoi da so awaba thengna gi pa kaya lei hadi angang chela kanda khoina salon chatningwa matam da chatpa phangi daba ko angang do thamamaga chatpa phangi daba adu ki purpose to achieve tawrakna ba khoina mirror from umbrella branding hai tare ko mirror the beauty store gi makhada khoina home beauty services especially for women hairaga khoina launch tokzagiba sina last year 2018 gi August last week ta khoina launch tokzagiba handak chahi ma complete phare hai tare ko khoina home beauty services so akhoi store dagi hogzaraga khoina service provider ama oira hai tare yam nungai jai uzik haibiri ma'am yai fabina accessories kaya amasu store sida mayam gi dama bibiri besides bags as akogi perfumes atai kari di phangmake like mostly grooming essentials hai tare ko perfumes adusu branded perfumes ko adagi bags su any branded baget ki oina aina haizagi bido hana authorized outlet amo izare cosmetics ta akoi like Lakme adagi akoi color bar maroina quality maintain tawba branded oil products hoi okay adugi apart from that atopa accessories like jewelry supra collection sama oina thame neck piece adagi earpiece kumba loina mak thame adugi nungaise aduga leiba staff sing sigi matang da sukra thambiyo khoini ek sanga ko matam da mirror the beauty store sida uniform na raga yamna well maintained tawraga hek uba matam da yam appealing oiba hai tare khra thambiyo akoina service provide toba haibase haidi mainly it's not about only the service akoigi employees sisu akoina yamna maintain toba darkar tai moi sibu totally phazana groom tawdaba yade because moina chatori base customer magi mayum dane customer magi mayum da service piba chatpasida service amado pangtong tok salambado akoi pamde akoina chatpa matamda full uniform da chatlani plus akoi time factor amasulai customer na hairak pa time factor let's say mana pung tara hairak tadi akoi at the least 15 minutes prior magi mayum da yogani boko adu do akoina discipline naina chatpa hai tare so moina uniform selaba timing sa na chatpa hai base si akoina si maksu khoina groom tawe haiza tare ko aduga moina ada chatlaga like akoina groom tawrise akoigi employees sing da yamna mi ki mayum da chatlaga wangang da bi ko like until and unless moina hanga trip hop noi kemta keno tok da bi and service to the focus tawba ko idea du kemta keno tok da adu gi mathakta akoina puri ba pochai sing se akoi sida loina ma even garbage bag pau pu gani akoina customer gi mayum chapakanda so that akoina mi gi mayum da akoina service se pira matungda akoigi pot phataba khotpa sing se akoi thamaude ba akoi pulap puraga garbage bag to the yom salaga akoi du puraga lae yam phazaba wakhalon hai tare ma'am gi thank you amu khangjan english na timing soidana leramgani sometimes client na call tawba matam da pung kya daina kya pau service pi doino havena singba so matang swice da haiba beauty khoi stores na piriba servicing se pung kaya dagina kaya phawbagadi any client amana call tawba yarbage haibado thambiyo pung se akhoi normally akhoi gi working hours se akhoi 10 to 5 10 to winter dana 10 to 5 5:30 thamjai 10 to 6 but akhoi na pizariba service di akhoi na customer da yamna customer centric oiraga pizarakpa service ni na customer na pamba matam do adu da akhoi dum chachai hai tare ko akoina service se horokpa matamda customer na like hangjagi duisu customer na suppose pung mapan da pame hai tarasu akoi mapan nangna ba chatkani mana hariba matamdo 15 minutes prior de dum yogani kaiguma matamda akoina makeup chatpa kanda moi pung 3 ta pame hai buko ado akoina segi well assemble tawraga akoi at least customer manak to akoi 6:45 ta di yongna ba dum hotna jai nungdang phawdi hoi nungdang gumbadi theng bada khoi yar ngai gi di hoi yamna di thengande adubu kai gumba khoina tawri ba thabak tu da haidi akoina haidi lepa yadabani na adum continue di tok thai hausi phawti khoi manipur da yam kana theng badi oidri hai tare ko like let's say pungni pan phawti dum khoi taw gre
ꯑꯗꯨ ꯀꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯄꯨꯡ 7 ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯆꯠꯅꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯄꯨꯗꯤ ꯊꯝꯃꯤꯀꯣ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯔꯖꯇꯤ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯁ ꯄꯔ ꯗ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯌꯥꯊꯣꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 2018ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯐꯠ ꯏꯟ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯦ ꯋꯥꯏ ꯕꯤꯀꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯡꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯔꯔꯗ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯇꯪ ꯍꯥꯡꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯣ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯂꯣꯟꯁꯦ ꯍꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯒ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯟꯖꯔꯛꯑꯦ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯁ ꯃꯟꯇꯪ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯦ ꯏꯗꯔ ꯃꯥꯅ ꯍꯣꯝꯗ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯝꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛ ꯑꯞ ꯑꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯐꯥꯎ ꯊꯝꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯦꯠꯁ ꯋꯟꯗꯔꯐꯨꯜ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯂꯤꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯜ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯦꯗ ꯇꯨ ꯇꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯠꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯅꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯄꯦꯗꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔꯅ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯁꯝ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕꯅꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯂꯣꯟ ꯄꯥꯔꯂꯔ ꯙꯃꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯍꯣꯝ ꯁꯔꯚꯤꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯗ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯄꯣꯀꯦꯠ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯏꯠ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯁ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ 50 ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯊ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ 50 ꯔꯨꯄꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯔꯦ 50 ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯦ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯛ ꯕꯣꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯄꯔ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯥꯏꯛ 3000 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯁ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ 50 ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 50 ꯔꯨꯄꯤꯁꯇꯒꯤ ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯦꯠꯇ ꯊꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯊꯝꯕꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯀꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯦꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯐꯣꯔꯗꯦꯕꯜ ꯁꯤꯗ ꯏꯟ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯇꯨ ꯗꯤꯁ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯨꯡꯂꯧ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯦꯠꯁ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯋꯦꯗꯤꯡ ꯁꯤꯖꯟꯁꯨ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯁꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯠꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯂꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯦꯗ ꯇꯨ ꯇꯣ ꯋꯦꯗꯤꯡ ꯁꯤꯖꯟ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯀꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯕꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯃꯤꯡꯗꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯆꯠꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯧꯅꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯞꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯦꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯁꯝ ꯁꯪꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯕꯤꯀꯁ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦꯅ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯁ ꯌꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ나 ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯆꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤꯀꯣ ꯂꯣꯏꯈꯝ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯨ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯍꯦꯌꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯏꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯍꯟ ꯅꯠꯇꯕ 50 ꯑꯕove ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯃꯤꯗꯜ ꯑꯦꯖꯦड ꯋꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯦꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯔꯂꯔꯗ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯪꯒꯣꯏꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯪꯒꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯤꯗꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯝꯒ ꯁꯪꯕ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒ ꯆꯠꯂꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅꯕꯨ ꯊꯣꯛꯎꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ
se adu dwaina phange hai tare koi se. So guys, right now I'm standing here in front of the lovely ladies who are giving those lovely services. Tungan the services sing yum da chatlaga home services sing piriba mirror the beauty store gi akogi staff ngakani hujik lai ba se isada hariba store asida yauraga mayam gi services piba se kari phaubi habado khara thambiu mod. Yam nungaise khoina chatpa matamdasu client na phasana welcome tawbiye ado khoina su dum phasana tawse dum yam nungaise hai tare ka Hi, aku yam nungaise ado aina mo beautician maktina tre store in charge ta laibane ado smaina hodok minara aga yam phasana smaina mai pakpa ma oiraga makal mayam ga hapa aga smaina do this is yam nungaise Miss na kai oina laibi ba aina all rounder ne all rounder. Okay, that's great. Yam nungaise a coordination lainaraga ko service phasa kraba service mayam mayam gi damak bibiri khoi gi honor oi biri ba ma'am Lauren bam yai fabi ko mai matang da kai thambini ma se yam frankly oi ko khoi myam su yam nusi na taw yam phai hai tare ko ado ho yam phai hai tare yam pai loina bada nungai ba ai hoi khoi gi viewers life and style gi viewers sing da ko kari thambini mayam la o visit tawbiyo khoi gi beauty salon sida adu Aigi segment sidi nupi oi bi mayam gi hai tare ko aina just bright to be do the example ama pizza gi baneba adugi makhata ba like koi gi nauna maw no bi hai tare ko maw no bi se yum thokan da ba su yawe ko moi su yum da kainom ma tong ninge hai ta di moi aingon da phone tora ga dum tor pa yare next ta chapok pi ma chapo ga leiba tha hu matung da sam kak ninge ba moi se adu moi thok pa ngam de ba adui da khoi huji especially nupa sing na phone tok zare eba aigi nupi gi samsem ta kak piru lao ma se angang ma cha cheli hairaga adu mai na ga su torok pa yawe chapuk pi lai plus working women moi sang da ba yawe sang da ba sing do moi na moi gi convenient oi ba timings ta after 4 hai gera after 4 da di parlor me am loan kre ka na ga hai bagi wakhana ma le after 4 ta de khoi dum ko birak pa da moi da service adu pi rani adu ga plus middle aged women hai se middle aged women moi na khoi gi pam di pam ma ga ikai boy hangoi boy tawba sathopa ngamdaba kangbu sing do adu pi so ai gi di target se loina segment da tokjabani hozi oina women tokjaba se men's ki sumi na pam bagi ko haidi mayam se yam demand di leire and akoina chatlu ba yum sing sida moi gi husband sing do adu da moi gi su pame hairaga loina haire adu bu khoina nupi staff oina tha pani na nupa amodi service tokbadi yadi yum da adu di ethical oide bu so akoina nupa gi staff se hozi akoina service se khara di hauzare yam kanna pura full fledgedly di haudri nupa gi oina grooming service se selective hai tare adumaina khara di hauza ba hore hai tare adumaina okay yam nungai se masi maru oi brahaina su khanjai sai gi nupi mayam ma gi hai tare ko different groups of womenhood nupi mayam gi di service adu nupa gi su tapna hena mapung fana service soi da pi bangam bi hai ba fam se thamjari makha sa thajarak pada koi gi ma'am da gi mu khangjan english na koi gi show si life and style ni aduna life and style ga mari laina ba what is fashion what is style isagi oiba mod khara thambiyo style hai tardi like how you carry yourself isana kamaina carry toba hai tare be langna firon set pagi mawong hai tare ko adagi how you speak adagi how you like even your personality see mayam say I like style haraga kaino mana dress pasaba sele habituna te it's like how you carry yourself nangi body language to style ne na dum haizage na khalle maina yam nungai jai ado isagi oina su khara thambiyo apamba pamdaba koi gi honor mo oina hai tare beauty store sigi ko isagi pamjaba dress aduga kari dress selaga di pamjai haibana singba dress ki oina hai tar de khoi like what I'm comfortable with like I gi work sina I bu like permittory say like I have to wear something formal gumba set pa adu dagi normally like comfortable yamna comfort people like dress to aduna hena aina pamse ai tare so it can be a salwar suit it can be a like formal suit adung bodum aina dum oi bisu ya thabak chatwa matam da di comfortable oi bas yam baro comfortable oi ba plus akhoi di pura running da ne ba lei se aduna akhoi keraga mawraga lei ba tabani na running da lei bani na isa da comfortable oi baduna hena kaino pamse hai tare yam nungai jai ma'am yai fabi tongan da services ki matang da thambiri amu khangjan english na store asida hair specialist soidana yarongani hozik winter su naksilakle aduna koina akoigi samsing se luna nana koi hair caring gi matang da su khara thambiu kari tawraga di koina cheksin na koi manipur gi climatic condition ga chana chuna ba mawong da
samsi zwai zwai tana volume yamna kamaina maintain tawgani habado Manipur ki weather se high rotara di yamna moderate so high roi ko yam unpredictable high tare no churoi de matam da chuthara go kholak pa sam da yam kana khoi kano budi tawe ado khoina like for a healthy hair kari maintain to gani hai ba matam da like normally like thaina ngai degi dum tawjarai ba thau se dum regular oiling to bi ba hai tare regular oiling to bi ba degi khoina shampoo phajana shampoo quality based shampoo ama season abiraga phajana condition to biro thambiyo like at least not daily alternate days wash to bi ba ko healthy hair ama gi wina aduga like not cut it short high tare ko high at least khakadum trim to thopi ba high tare trim to thopi ra gadi magi hair do split ends ku ba ma dagi avoid to bangam bani aduna especially winter season dadi hoji dry or to ni dry or dadi dandruff kumba ado oiling to bi basu dum yai ko admaina adu ko phasana maintain winter ne haraga koktum da bi khota bi du to da ba yade at least winter da ne hena care to da bane high tare admaina nupi sing sa yamana loi ke ba mo ba pam ngakta ni karam makhal gi beauty trend style natraga fashion trend si chatnari bano haibadu mod khasdang thambiyo hoziki matam sida keba mawdaba yaudre mi su ko and actually keba mawbasna kadoge habda mi ama da confidence yamna piyeba mi ama da ma do masam do kitang na ha la chakradi bamon da confidence ama la eba and it gives a very good feeling confidence to no the good feel to holiday good feel factor ama lehen badina aduna mayam se hoziki keba mawbase everywhere hai tare ko loina pamna re hojik matam sida especially the Manipur gi nupi macha khangde nupi macha dagi hona mau khoi khara dum middle aged phau ta loina ke ba pame hai tare ko like and hojiki matam sida di like not only hair ko hai di pura head to toe like pedicure gumba phasana well maintained toina moi de thamba pame aduna aina ngasai haizagi bado like especially chapopi gumba se moi massage phasana care tawba ngamdaba hai tare ko hai di makhum khut hamba khotpa sangdaba hai tare adu di moi pedicure se regularly like every month maina ko ro ba adu maina yawe hai tare ko so it's like mi khudimak hai di mi khudimak hai se huziki matam na hai tare as a trend joina like mayam se dum noina kenare hai tare ko hai di like even the dresses they wear adu dagi like even like jam na dung no to bakana normal eyelashes hapa khotpa even hair extensions hapa sigumba me am say even eye lens kumba hapa su ko adum pamna re hai tare so like wellness sector sina adum ka hai ni mi sing se adum occupy to we hai tare ko adum haina adune hai hazani sen yam no aise mem yai fabigi khoi gi hariba mirror the beauty store se masida staff oina haibiri hojik maroina mapung oina nupi mayam gi services ti home service bibiri nupa gi su tapna adapt tausinjari hojik laiba total oina staff si masing kyan aina store hausarakhiba matam da ko staff mi ama khatang han hausaraki adudagi beauty services se pirpa matam da su mi ani khakna hana services se chatpa hawi hauzik as a beautician oina moi mari lei ko adudagi hairdresser mi ama lei adudagi khoigi store in charge ko masu lei adudagi khoigi transportation gi adugi sumi ma lei plus akhoina hauzik total hai tardi 7 apart from that akhoina mi atopa part time da su akhoina link up tawraga thamle especially for men gi massage ki akhoina like akhoigi payroll da nataba hai tare ko hai gi akhoina part time oina service la angan da oina khatang kaubagi kaino da lei adudagi akhoina makeup ki su adumaina akhoina part time ki mi su khara su thamjai but in house study total 7 yam no aise ado mem yai fabi hoi gi se tung da khoi gi hojik tapna adapt su tausinjari future plan gumba laibra kari ahen ba service manipur da fangdriba service hapsan ge kaina khanbi ba dugumba m gumba laibi sigi service se already hanna mayamna dum tawbudi tawnara ba yumda dum koraga sam ka han ba khorhan ba si dum tawdi tawnara ba ngatani but professionally full fledgedly tawrakpadi natte so there is a pioneer oina khoina dum hamba hai tare ko dum thoksarakpani sigi mathakta sigi service se khoina tawba hauzare manipur infal and in and around infal hauzare
plus akhoi in-house salon da lakning ba mi sing sigi akhoi pick up drop so akhoi add up to sanjare sigi mathak ta akhoi na atopa services har ta de akhoi na target tor ke khali se like outside Imphal so akhoi na cater tor ke khali ko adugi mathak ta even like North East ki like Guwahati de gi mi sing le ko moina su yamna pamba hai tare moina su Guwahati da su tobiro khotbiro haiba gumba adumaina le ko adumaina like expand to ge de dum khanjara e adumaina home beauty services especially home beauty services adudagi ko pick up drop facility pick up drop city am very new ne hai tare ko sida di am ko kitang extra charge bi logzar see services especially whole Manipur cover up to gain budi khanjari aduga plus notice expansion se yamaroi oi busungam biu haidan haizari thank you services see in and around Imphal mas days the karam ba khoigi north south east west the kari mafam sing di yobirurage services hoji pbd Hozipao to khoina mainly Imphal di anambadi oi ko the in and around haitar di khoi like kitang yam kana chathok ta pangai gumba laire adudagi kangla tombi bo adumaina adugi kangla tombi gumba yog bus de khoina extra charge kitang di low re mainly khoina akhoi service de extra charge sunglo log da base adugi de mu khara lor e haitar khoina hai sam haining de ko akhoi service de yamna khoina yamna money minded oina chatning da bahai tare khoi de mainly customer centric oirga chatning mani na extra charge se yari ngai gi de khoi haizaning de adubu kitang lap tar de khoi na hana moina dum hangudi hange ko hai tare aduba mainly dum sai hai de anak pa hai tare huzi bhauta services ko ise yam kanna lap padi ko bi ko rakthri ne khoi gi mirror the beauty store ga hang bi rai as an entrepreneur oina isa si beautician amo oi bibra basai su kitang khangzage ai beautician su na chete I assembled qualification high tadi I MBA ni Delhi da kuina I was working in a financial sector different banking sector da I thabak to saram bani yum da gi thoksara aga like yum da haidi kuina leira matung da tholak pada after marriage hai tare ko long matung da tholak pada haidi yamna change oi leira me Manipur se adu da gi khoi gi kay haini akhoi gi yamna lapthu re hai tare ko haidi kari chatnari khonari su khangi de adumaina but akhoi gi sum mayam se khangnara koi matung ina something different try tong ning gi ba hai tare ko different try tong ning gi ba sida aina busi haiza gi bedo aina pot ama thiba chapa kana phang da ba khot da sum mayam se lera podagi adagi isa ma ki experience na isa haidi develop to zara ba hai tare like cosmetics phang da ba ko adi mathakta aina services pamba matam da as mi mu ngai na leba suna kana amang kapamani ha bagi pakhat pa adugumba leba do aduduna haidi adugi main kano du uraga okay vision du uraga aina okay si tawra si haraga adumaina tawzagi bane hai tare aina khongda zaru bane hai tare wonderful yam nungai as a nupi amoina ko khoi gi women empowerment entrepreneur amoina maina song thokpirak pa mayam gi su service phazaba top service ama pibi base adugi matik thagachari loisalak pa swai sada ma'am yai fabina koi gi life and style hariba show asibu yengbiriba viewers sing da pungning gi oiba kari thambining mayam da aina thamjaning ba hairu taragadi live life to the fullest hairaga kbu mobiu because I sigi matung inna from a beauty store proprietor aina haizaning is live life to the fullest yam nungai zai ma'am lorembam yai fabi ngasi koi gi life and style gi team na ma'am gi mirror the beauty stores laksaraga kari services sing no stores na piri ba haibadu khoi gi viewers sing mafam da thambiba loina na tongan na hai tare adapt tawrakada ba servicing sisu mod phongtok piba fashion sense ki matang da thambiba self grooming gi importance thambiba thank you so much for being a part of the show thank you so much ngasigi oinadi matang swais da life and style gi episode tension jari see you in the next episode on Saturday at 7:30 p.m.